Na početku drugog poluvremena bakljada partizanovih navijača. Dimne bombe, petarde, dimne zavese, vatrogasci i obezbeđenje imaju pune ruke posla. Zvezdni stadion ponovo liči na vulkan, a ne na sportski objekat. Početak drugog dela igre kasni čitavih 5 minuta. Pogledajte na što to liči. I zašto organizatori nisu bolje kontrolisali ulazak navijača u stadion, zašto ih nisu pretresali, zašto su dozvolili da se unese takva količina pirotehnike. Ovakvih scena nema valjda ni na južnoameričkim stadionima.